orang si voice of Barbie Hills kinang rado anton kardom pacelo kardom birdat he piar ji pondo na sonsi di forong supielong langkung habi auditorium holalong 64 year teacher day patalon pon labang suamayalong alhiaman pen karbeng long CM Dr. Tuliram Rong Hang Kitonggun labende MLA Gita Singlen labende chairman Raju Tiso labende penang an kiting EM MC doan so mailong Kitonggun tong kami angkong berdalena muna. Sri Virendra Deo, Headmaster Bundajong, Old Primary School, Vidyaram Singha, Headmaster Harakagov ME School, and Jorat Maud, Headmaster Sukhanjan ME School. We thank him for his outstanding performance in the field of education. Next, we have Vidyaram Singha, Headmaster Harakagov. Also, Jogat Maud, Headmaster Sukhanjan ME School. Asane for the year 2025. Here we have Srimati Ika Kraiteropi, Principal of DIET, for her outstanding performance in the academic field. Next, I'd like to call on Mr. Dhan Bahadur Tamam, Headmaster of Ransana English Medium High School, for continuous 3 years in Gunotsav Grade A and above 95% in HSL's examination. Subsynchron auditor molo inding ikera inding sokera pri laso teachers day anda dan laso arni market lasi kabarin presiden of India Radha Krishna jalan kami Dr. Radha Krishna kami alang kami ke kanbang mai klep masuk ke ton si ina belum bajong blok ahin kan sida half of teachers day celebration kalau teachers tu mesena teachers tu retirement teachers tu kan karena tu mas konstituen alang hat isi dong pajak masih saya dengan kami masih teachers kanbang pemimpinan karena mau cukup dukun sini karena lo sekelar isi teknolog lo ye result lah kunci nak teknolog kunci metrik dari result penceng lo ICT result penceng tunda karena lo kami mimpi sini kayak kita memang pingin di bed yang kita bang itu ban elami kita penceng lo indung temu lapen itu yang jual lapen angkong pilih itu mana bicara belakang tanah Adun Thobirta lage tarik 5 September Karbiang Long BJP Party atum mass joining along Congress akan ITHLC along bang harukit homse ara atum BJP along cipa ogdun lapan labang solong chief guest mate Karbiang Long sian Dr. Tuliram Rong Hang kenal lapan Roland Killing lapan EM MLA MC do anam kun citong dun labang totang tayang ton berita le lampun seluna Bolong CPML dan Kongres Parlimen dan Don Haruket Hong Sosial Bangku Tumpini tapi ni pesal sida tu Cio pen ini abang je pihak parti lo macam orang dorong itu medik tapi nang parta rong kang pen dan krisi Kongres tapi ni pesal si ke boson Senat juga dalam alasan alang dike rongkang konsensi long PSLC Yubinga presiden lo talang itu tim IGS tanggung pepen ban krisi tim bin wang sida di pulong dan parti office long di parti long dan juga oktober dan temra petisi alang thang mata lam jai pon je ai ga thang ke claim edam by PSLC tu dan coba dupik lo coba saya yang dengsi masih amit hang alam dijai pon bangke ason ka coba alam anu tinta cini lagi tapi ka coba alam lagi itu berimbun nang ne tapi si pesal si do teman dame buthot
BJP party mate tingkat yang ngomong banyak lagi mesti kami lah PSLC itu mana curi ni. Tapi saya ini kali ini tidak CPML Kongres lebih PSLC itu mana cedek. Sir, la non la Congress pen PCLC tum alang litung ki puke non la BJP mas joining no alang litung jongsi BJP nang si pau gunde pete urunodai ta nang pipe karta nang pipe pula bangso Alang tu pingcat tu Kongres tu kali lah ketam tapi na bere thang na be mati. Lah sirat tu na buji si pini ala so party ben jiro si tu BJP party lo pen don pharo ke thom atum CPML pen jiro pen Kongres PSLC pen jiro pen pini BJP party long la chupa. Lah pen ke rongkha konsensi long youth wing of president PSLC youth wing of president ben GO pen general secretary ben GO pen assistant secretary ben GO pen lakum bang krisi wang si dat pini Bharatiya Janata Party asai hemlo BJP party long claim ra pet na ko pinda bang ke tum long na jipok asile tum ta ding rongkhan PSLC presiden make borson sana alang le bangke PSLC presiden ben chiu ben CP bangke tim kar biang long mate BJP party long si lem lapen alang le borson sedang sang hoi PSLC presiden bari me bang kan ye bangke je PSLC tum bangke rar phangka chubai lo mohana tum ada alang li lam ge jai hona tum ta thek long po tangka poisa kirung pen cheng lo arona lo lahaya kitab long ta kitu kota ke than tablo joglim le ke than gali uselang li ran har ka bai lo lok asa yang dek si jai ka thar ke klem lasi lasoi PSLC long bang ke do ane PSLC do tal menon kar biang long pen ves kar biang long ke do ai PSLC tu man ta me laso party pen chi open BJP party tingkar biang long si do tu nangi la pen yalang tu long si cerap tu nangi la pen ya kong perang pitu nangi pusi alang li lam jai pu la si la son data si army bang tame Kongres pen PSLC ke kaita ye la so party pen chiu si itu BJP party lo ke bang nang tum chini ji pini Kongres puno PSLC puno atum ke MP election na phi bang pen ke mai meeting ke do athai na ni du mana gorob gogoi bang sedan ta ye bang surisia meeting anta cholong ke bang horopo ye dujia meeting ta long de the hu solar ki biji solar project ki biji dim sikela ho da nil su pu ka chiki ma hem sikeda pulong de na tuma thata hai lasi ye Congress ke matro la press meet pipo alang tum aning kereala hok happy nalam lahairat phan ke tham ta pe na bhare ke kata be sayang deng kar benglam klem klip pin tangka poisa chola pen chenglok la pen ke ramdev phan longle ke pi pen ka pijir pen chenglok lahai ke tham ta palam alang litum aning kere pen ke ka bonai ta palam angse de ramdev phan ke tum consul pen ke thang along le pipe chiri sida pipe eken cielong na ta pipe akola tumna hangen tumda ki pipe laben ki pijalam dabe laben forest department long tabe lag 190 crore central government pen rakbo central government pen ke forest phan tangka nang kilo ke dake lagi sita nang le lasi lahai aning kere alang tum ki putar alam ke pinikan piang lora tumda chini lapen ke chini si pini je la tum ke aning kere rat ban ke thanta balam si so media long ke pon walam ke chini pakasi apen hok he pin akagosi alo thuis ka peklang se lahai alo thui ka peklang ke topik lo na to chini lo aprang prang RTI tuma topik lo no Congress long se to ne lo lahai tum da peklang pik lo high court case pipo supreme court case pipo rem de jong si pan long legi pi hajar alak alak long legi pi praman do pore satang ka panana do kam klem klepin chuet belum jalan tu high court case pi de lo kang saya dim tu kong ngen supreme court case pino kang saya dim tu kong ngen hasil lahai kacupaya sayang deng
pensel lang itu metang political jongjungan lagi longji puke rat tungke laki kroi kri ajoine si pini ki ongdung rat ki ani banda me itu na heglong pa phai sa puni benap ta mena tum chini po betai trok po benap ta morjana consensi na join dhiri benap betai trok po ke join det si bang suri si sose abang fulo benap ta CPM la candidate mata prang ki thudun berbera a candidate mata benap ke na join así penap dilay lo ada 0 point lo si bang suri si se bang suri isi adon atumge penap ke na chi oi plan si penap ke congress pen PSLC la pen CPM penap ada na join po la pen na tumta media tumta nang ne tum ke alam pen kali akam pen nasi lahai media pen ki pitap ki pipu lahai bang ke il tum ke la tim kar biang long ke ferere ka fere ke ronga sorphat ronga sor sayang deng to war nangji uruno toy nangji ration card nangji la adon tin pilom piet nangji pilom piet te ni tum rarat ni tum hai tum baratum ini puja ji aso ka fere sini tum kya ni bang da mejang la social media la hai nange putot congress opposition tu PSLC tu nai putot ki ni tum ke la ke kiar ji tujeng na template Pasar la isonalam la Kongres pen PCLC atum kaningji veralam la mas joining la BJP tum kideng reke ra rong asor tum han urna doinang pipe job card ang pipe pulasona therpo la sina pa join tun bola pala tum ki ka bunai tablo pulo ke jatta non dak pini CPML BJP PSLC na do rumta urun do ke long tang la bhake ration card to et puke mo kana ji than gen mo meeting lo nang gelo ke ration card hala PSLC leader mata ration card long lo ni ration card to sar urun do dai long long bom lo ini tu mana plak ni pen te adun chua bir ta karbiang long di thu ing long focus ya tum pen perang ke mai kang ni pon labang so perang ki ka mai kang ni pon alam thia pudak ke 2244 article pen te hem pre ka pudak karbiang long pen di masau hem pre ka pudak ko son si ki long ji ki claim ke dam ko son si ki palong ji phan nang ji pudak chingwai pon tong beta le lang pon huna ini nang itu malong itu la solam paklang nakop alam thegi la lo je itu conscious dikom lo kadhaskom PSU na darbar daknel rapet asom dumben je kedamtan ananingkan kecesom mak bomben tiningan ningkan ongke basir ke panang plane hut sombo meche sombang bomong pikom dum isung ke boy alam ko tha di posilong le delo ini itu macam handam nak kau ni. Kasolong kilong ledet kisung becak nap itu pok lagi. Open sahaja. Kalau je itu ahang gebang nampak numbong ta kapreka istiara kini ibong. Pula solong itu leader satu mata yang perkehan asong itu amen pen article 244 amendment dijut more power MOS MOU cetok beradonesi itu kehan bom atau mangge nanda consider. Pule kecekroidum tongara jeep longde MOU MOS ke mentune kanda conscious dikom KSA tuman GSU tuman tabe nampak cetok itu sta kemang sihula kali je MOS MOU cetok nang ko kanle la sosong mate hempreke han song kadaskom puno KSA puno kehan gali senil dama stand stick tip basi autonomous step na perke nong phange ba ingi madu tame yang milu batai troksi ke chet togalong litum pine dolong long ta hai ko medical college long ta hai ko nane towar long ta hai ko ta hola ke isi development panchot khai keren ni kan hempre kan ki me long lop nang litum kai nasi jingthur po dasa medical college ar engineering college adolong anutin ta me rank kun samela hai MOU MOS ke lage nikan isi ini kan sia paisa a project mo kan jut koi sta hola so to mastel ke long lop nang me all around development gitu. Kuda Anton aku lihat saat ini Anton anda tu aku. Jadi itu non panggil bangki. Menurut bangni itu men. Jesen bongong ko mereka aku ko bang state central tu ini polisi itu ko itu kehan tu mana apa bordonji pan ini MOS MOU cetok betai. Jadi non panggil bangni sama itu kehan bong tu ke po masih
kapirinek mate ke cirinek kenang sot eli tum karbi tum an ke potat tingni de kia posi nona bang ko thunang nelu la sona ke sung bu bang si eli tum chithan chapare nang ko la seneli tum kadaskom KSA KSU non ke rangi 7 September 2025 ke eli tum la so MOU MOS ke top mama kala so long ke eli tum boycott mate rejected day sinel tum hokom ko la sinone thangi bang ke ma duo songs tame hem ke an bang la MOU MOS mate more power to the to ju kedang kedangan social media lo along same ma WhatsApp group long same tenang an la long le aron na putha pot progress de report la so ethe guni nang le tum den ku ka ju ben clear kan tum Helitum asong ben regional tum ke sini education ke deng same plus along bang sabo misunderstanding do chat sonsi made the bolo made clear dam de sonsi kamatha dam masihula soban bolo sidame 1951 pen kewang aphang atum la pen kewang papitum kolambang si binelitum chon Dr. Doliram Ram sidame kaningji plus along de mesenji niltum tame chedon nun sidame aphi kewang atum han except on the Pubangge, La Sobang Junili to Mahim, Pasi Kevangi Ani, Jonsi, Potap in Nekeron along, 1951, then Apran, Kedotum, Laben Apikevang Atumhan, Insirim Chapa, Mekasi, Mane Potapi, Same Pinangi, Laben SK Mondol Atum Stame, Insirim Chapa, Mekasi, Pinangi, Unlock London Hiltum, Cardiologically, a song, Quality, Cardian Long Arab, Medak. Thange bangi kisum krung dia long letum same long le phelang chara kom long ke joy ban mate ke joy ki sonsi ekdam long po lasi bang so tunge documents ke salam bange prapo kola tum ke bang le 1951 phang musme ba aphi musme alang le tum ge ke chobonai prapo documents bange hoitu kola so phang men alang le tum bonai da ta hai mate beg that pen bonai da ta hai Stameli to Makarbi to Nedak men to Nepens Rag, do Tiba to Munda no under Potagalong le to Radola. Renon Portumi Kemang Bolong, Stame, Perangana Kejoya, Potakeron Dolo, the Ansi Nit, Mate Carbia, Kaidon, Potachot Price in the land. That young doom to make Kavisi on and Nonta. But see, Pula Solong Banalitum Tiripia, my hand and a Puduning Tunge, Council Authority, 1951 Pen Kevang. Ana tum hanbange pota insiring chapa mekanangji lapen hula so aphange do tum hanbange do barim mate khai barim lage do tum hanbange lang ponang kopo pasi hula so bange noli tum henmen lage bina thaiwe pasi la so long circle bindo dipu bogajan lapen dipu selunijan lapen kuluni lapen dongka la pia circle long stame kansir kan chabi ke SK Mondol lad Mondol atumji apot hula tum sitame lang pa mekanangji Lapen nilitum sitame un amang ilang dun chariji, sila sopo thang niliyan dan la solam ke cloud.